abusia enne abrantie bia na che se o woni Dubai nyame na o Ghana nyame na do mane maame eboa no mane ko Dubai na Dubai so wo no na che se ejuma oye no sika na eba no eye papa no person mo bra na we e na abrantie bi ehu no Dubai ho no hu no se krache usama me odo mi do wunti no me so me we traveling to agent say me office me bo nkrofo wo mko aha evia no anu ohye nti mbese me fa wo nko Albania ebusia me de wo ko me de wo free from grace to grace ebusia abrantie enso ani je ho pese wo fi Dubai ho mi wo Dubai ho no so wo no contractor je say ejuma ko nyan no contract ene say near 2 years on mu half mpoye abrantie sase na ni abere hunti no odi be ma echi eba Ghana so ma be ye hu mtotwe no tia kwa Albania no abusia etimi ya possible so abrantie etimi koye anase wentimi anko yenko tie say abrantie ne maame e de abetu edwa na abusia etie so re echi wi a be hu say o say ma yeni e da yenko tie say maame dia so ne mu chimo etimi sa share adwen e da fa comment section e hoso mo em say like na channel subscribe e de ama me go show video no Medine de Osaba. Wasaba. What's in there? If you western of Serioso. Hey, seven for. Oh, bad idea, never. They don't come more there. Dear Sam Nessie, Wasaba. Abrewa Guy Agyapa say last year, me baba 20 years. Me the new way mad in to Kwako Dubai. Okwa nyame adom okonye adwuma nso ye company na okonya ye nso na pay ne nso ye okay ti oye adwuma na kodu be bosome be mienu na o shia papa bia ye frɛ no Fred demand ena oni me ba ne di nkomo se Dubai ewia no eden na ohunu no ya akwala nto pese oboa no na ode ne ko Albania country foforo so nti oni di nkomo na o ka kira akwala ne se say akwantu no to asa ko bebi a udi obi anipa ne betimi esi wo kwan nti mani ni won komo nkyere obi a na wontu esi kan kakakra ma ne nkodu sika no pempenso bi na onto aso nkoro nko yedwuma wo wonye de mfante te woni me ba ne kan say edwuma no be kwa akoye ne sika ni nyina obetua 1 billion ni ekire ba o ma no 600 million ode ne be ko sa Albania ho no amana akwa akoye adwuma no ti akwa no so je pen ja ya akwala 20 years oni minyansa apa no so bro 50 years na apa no so na nga se bie ne office wo kaswa new market mo se highways bi wo free station bi wo opposite na na office ne eden ewo nti e ba ne sar me frɛ agent bi e wa Accra wo na ohwe ma me ba ne din kan ko last year no se nkomo bi sei e na papa bi a ye frɛ no Frank demand no ne me ba na e de edi nti o se ne office wo kaswa wo nti onko check mame na o se me aka wa ye den wate nti me de papa no mama agent ne fe ne agent Johnson Kessin nti o fe papa no na papa se ana wo no office ona ga se bie no office a o ye ne travel e o de amanfo ye de etu kwan nti sa papa no office na nka sa se we di amanfo sika nti no o mie office no nti sa bla na me suma no ono no kwa ye no kan so omra Saturday nti o pese brother ni hu se o ye adwuma na ni abele nti no sa da day no bebi office no etna office ni ma brother no kokoto no kese no agent kese no koto Frank no won office wo to ni di nkomo bebre fa me ba na kwantu no ene nhihye ya o de na ye Dubai se o de na ekọ sa ekuro ni efre no Albania no ewo nti o fe me phone so se wakongu papa no office ampa okwe no no awo no office a oye adwuma wom nti esa asem no ka kira akwala no e yampa nti akwa ne baga na obe de wode ne be ko na so okay uye agent so so akwa hu na so say wo go to so no ate no office a na esa asem o ka ne yenkontompo asem no ye de o ka nti e ba asa no me ba no kwa be 2 months no papa no nti e ba asa mba ne ye adwuma be say 6 months na bosom bia so a 30 million no de wa sene ama papa no no de wo receipt aye de ama no timbani tua sa be 6 months onya 200 million ino ye de ode ma no nti ode ma no be 4 months ni me ba no wa no say e wo se me ba ne ba na ode ne nsa be ye fingerprint wo Ghana ha say
na iska na otua ma no ode afa process mu ni ade awie nti ato so de ne nsa begu machine so nti akora na ye de wo mla na me ba no so ye ahomboa na be format ni me ba na ye de e ba ye me ba ni fi pre mu sie na ofre na o se da ma ba o no abehia me ana o so aba Ghana de a ene nsa ne waba tu de pe bebi a wo betena na me no so na no be ko interview na me de me flew akwa no so ni mo bia na so frɛ agent kese na so nko chia akra no airport no fa nko fie ono so de o say yo ko fa akra na ye de eko ni fie afi akra no wo kese ne wo afi 1 week 2 weeks ofre ba pay ya ba pay de me ba be fa mama me fa na me a me fa fun na me frɛ sa Frank Dimanti say esi a me ba na ye den aba na montoto ye no etesɛn na so mara be fa akwala no na me say ebe ya se unim say eye animanim ya start na me ne kan ya so me ka say akwala no ye adwuma ye tua ne ka contract no so ye 2 years ontwe mu half mpo ti se u fi so de akwala ne ba Ghana ne be ga be 1 month ne be delay akwala na makwala ni njai no nye na adwuma no so akwala ni fi Dubai ho ba Ghana 3 weeks pepepe no ye ne bi no de akwala ne de ekọ afi ma ni esi ni say akwa no enya be 1 month papa no kroye de wo hu no 1 month na we hu no afi do 2 month awasan friend phone so aka che ni say Albania business na wo ye no ekwan ni mu aye go slow nti no Albania na eyeye nti say si a wo de na ekọ Canada na also this can be so 200 million so nti ba me ba na ye de efle me na papa no so be ge 400 aka 200 no ma na ye 600 million nti me am di 600 million ne sene 400 million ne sene papa no e ka kan me ba ne de no ma ne ye 600 million na papa ne ye de eje ye nti ye wo twen mu say akwa na ekọ Canada na akwa ye adwuma e na o say won twen na offer letter bi ba ma na ye da ma na sign offer letter ban san so twen na wa man tibi ma san so aba wa man tibi mu ba ma mbisa offer letter no wan asem a o say Canada no asan so aye go slow nti me ba ne be de e be che nti say ade Canada no san so nye ni bie na yes ade Australia na ebe ye ntentem aye de ama me ba no nti Australia no san so aye de aye na so okay akwa ne ye na adwuma akwa ke 20 years o ye na adwuma sembiensi wa ma akwa na aye de aba wo de ye fa ne say Albania asaba Canada asaba Australia okay ni ye mu na me hwehwe we nya ba be do awie mintimi nka se bia won san kwa na se kana ye den aye meka nti ene Australia ne so ye Australia ne afi ma me ke 3 months ni afi 4 months ya san so ewure mi san so ebi sa ne be ba keto anu won hihye ya 4 months nya kwa ne fa ne nkosu ya se ehu ne da oso ehu ne 1 day pe o ma ne ba ye mezi wo e de ne nsa be gu machines so say ye fake o say ye de ade o ene e wo ne papa ne mienu ho na o ma me ba ne ye den e san ne chi ye de ko ye o ne me ba ne kora anko o fa ne phone so ene o ma ne location a on fa ma ne san ko gu machine so na me ba no so ye de kokoko ye wa ko ye wie e ma ya tena 3 months ni nyina ho awie e ma ye se ewura 4 months 4 months na ewura mu last month your friend me a for say friends Australia no so go through aye den aba kwan ni mu eno so nye ye say ade ode ne ko UK ntawo me hwe ha we si ada akwala no fiti Dubai ho no wa chenyi country ni nko abe se 4 bosumi bia wo chenyi country no sabre apostle yanko yanim mami wasem we say there ye be sra about time no yesra mo enya hyenhye mina na yesika kokko yesra mo akura nko tere ye fere sen no de ma ya Fred Mart Fred no ana me sen iska wo so ya okay Fred Mart e ba ne de Edward god ye nhwe se papa Fred obefa na ye nkwa yanim Alpha Fred. Hello, Mr. Fred. Hello. Mr. Fred in Pacho to say. Where do you me Pacho? Oh, ma, me Pacho, you're from Abrewa Guy. Me will Agyapa TV. Edward, mommy. Okay. You're from Abrewa Guy. Me will Kumasi. Me Pacho. Edward Mami asem na me no be kasa afa hu you
Edward maame say Edward sika no acha dodo ana wutimi so mfa ni ntu kwae no ese kwa ba ne be fa so a o say me teka mami nti na menfrɛ okay me da say ya be frɛ no ya be frɛ katere mami ya be frɛ no ya ka ko frɛ no office mami ya be frɛ no oi to achenye yi country ni kwa for country ni for mo so kura na mo ka ho bi wala no mama so ja more pressure yete na o akwara na control wa na so na control no osati na on le control wo ka chire mama da bi wona se so control akwara no onto ne wona wu iska no se se o ma ho akodim apostle yankoye nim sro Abrewa hu adwuma ama ya be ye hu adwuma Abrewa memfa nchase ne nyina be ye hu adwuma me sase de afire me nua ba yi de yeso wo ba ye nyina wo kasa wo de se ne ba no se ono na osa 20 years na say meka se ebi efa so free because ntime ma se onka ho hwe nkire wo Dubai ho emfre wo Ghana nka nkyerɛw ene wo fitin ya wo ne obi akosi obi wo Dubai ho ene na dili oba Ghana nyina wo ya we entidie ba asem na wonso tumi ene wo ba no ekaaye se onfa sika no ma no ana wo mfa ma no esa ba wi akire kura wa nkasa se wo sika ba se 600 million ena wo sa ende ekose sa akontu for ba ko yese 40 200 and me tu ayi 400 na 40 million and that 400 na chi 40 so ento wo hwe we nyina na memfa nkose wo ba no ayese akoye bibi o ho ni nti na ayese wo ka so no na wo sa na pressure no o ma wo ne ade no so no wo sa no o ma pressure wo se wo tumi de baby wo se to no eto because akure wo so wo call Dubai no enya ade bia enter you what to be na sika 200 million na 4 months so when that sika 200 million 20,000 etimi dia mu obi a enti sagana ha obi ti na 4 months to me 200 million enti na nka wo se ho no wo no ne ka say yes se wa na bre kakre wo tumi anya we ya to bo ase na tra ho na mere semu no wo ba fie na wo mu yedu wo sika mu a ba bi a opeso okobia wo nko onza Abrewa sabi bebre wo mu sa fraudster fo no wo mu ye fraud adwuman wo mu timi tu kwan ko emiamia de ko wura wo mu to no wo mra no na chese abomu ama no be de wo ho because anya wo ba no nko ene wo koye ne saa nipa bebre wo ha wo ne wo adeju wo musika na ko obi wo akontu mu Dubai anya 200 million for 4 months na nka wo kodada na se brabesen na memfa nkwa ha se me ba wo de Debi manen kwa wate ye ko office be din komo manen san ente hono de ye ma ye kana se awofo no ya na duru ba bia ebi no mo nhwe ye pa na mo ma no mo nhwe ne betumi aye company nde se Dubai sa nete because what time no 2 years no and so na wo free ho pa wo ntime nko ye no bio what say no makwa ente ya na duru ba bia awofo no mo ntime mu ana entime enye kama so kan hu me ko show video no eba ye de area se so fraudsters mo abusia enne o ma upgrade o mo ho they don't upgrade themselves obi wani Dubai oye na dwumanya ni sika etiwi ko ka kire ne se ewia no hye ne dodo ewia ho na ewia no eje se anu odin intino person fa ne enko next level abusia or the next level na say with ordinary you sika pudu l'argent kodi abusia ordinary nipo ono ne enam esan ne hunti oba Ghana no na ni ko say enhye no so da na bisawo say it was like even ube ya editami kro na wote so na
Ebusia. So wo be ye ya. Wo ye na wo be ye no. Eno wo kro na wo teso na no so ka ho bia na mesere mi bisa. Nyame wadom ma me etimi aboa wo ama wo kodu Dubai. Ejuma wo ye no so within 2 months wetin menya 200 million Ghana cedis. Enti wadi so anasa ejuma no wo ne se enti wo pesa wo nya den. Kro ben na wo pesa wo kɔ so anu no wo di 2 seconds be ye. Enti ho na wo kɔ no. Assurance be na wo nim se we die metimi koye ejuma na se ejuma na mpa kɔ ni sei ni ebetua meka. Wetimi enya ejuma e wo Dubai a wo ye. Sika wunya eye di obi echi. Ayasem. Tese Ghana yetene de ye mpe Ghana. Na we adum hokodu Dubai. Ejuma wo ye no so etua kama. E ho no so wani. Obi ka se ewiane wo to you no hu se ewiane e hyew pa na se ewiane e hyew a wo be de. Ekuafo ejina wiemu edo. They are still strong. What your office and that's what we do mema we adwuma no yes say wiane hyew do enti yes sanamo ene say wie ye no yes say do ko Australia yes say ye fe na obenia ho de no ase mu enhyehyɛ na say ya ye tenten bi do enti na me do ko Australia no so it's a long process enti me do ko UK after money eba mo say brante edi wo ma besi yen hya ne so say wo be ye ya emfa wo ni kuro a wutim yes nyawo so obemu wadi yi a emfa ho ni baabi a wo hye obemu wadi yi emfa ho ni baabi a wo hye obeyi wapie ne wahira wo enti krona ote so no enka ho abusia krona wo wote so no enka ho ibi so hye kura bia so na se obi andi yi a so wo bedi yi a ebeyi wapie ne ahira wo no wanya nuonyam e wo kurom abusia na it's high time say just nyama bebre Sam do ko ayesa amate sen kofo webre na e di kofo ska no mo ye di omusim na just say nyama bi say no ama obi adwen krampo say ko montimi ko yusi biem so obi no why basa no nam just say why depressed so odwen crazy so my say ko abenya adwimu yade ye ma ye ni enda ho baby a wo hye no so be ya eno ne nkyere say baby a wo hye na kata mu kan koso da bi wo wani na abre no ene be kire se wo be yi na so wani wunye yi so what UK na so ye kwadwofo sister bra wo so wunye yi wo ye na be hin why not just a UK for no moto na say outsiders no ehia fo ni mana ana so mo woni de even say Islams be recruiting anyone ebi no omu wo zongo sa mo ba Ghana ife ni zongo no omo ho no mo zongo e wo ho sisaja mte ye nyan na nkofo dada ye na afa be wi akiri no e ba bedani yesu no abusia medo ebesa said that na ebesa so de ehemu ebi na megidi so for futusem e de history we mu we should be vigilant na ya nada yen abribia agusa emergency Ghana TV that's an episode said have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time, or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a review
revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.